Named as one of the prolific legislators in the country, he is one of the esteemed representatives of Ako Bicol Party List in the 18th Congress, who was constantly named as one of the prolific legislators in the country after serving 9 years in Congress advancing Bicolano interests. He is a lawyer by profession who obtained his Bachelor of Laws from the University of Santo Tomas Legazpi after earning a degree of Bachelor of Science in Business Administration, major in Management from Bicol University. He completed the Local Development Management course from the Asian Institute of Management as well as the Leaders in Development program of the Harvard University School in Cambridge, Massachusetts, USA. Prior to becoming a congressman in the 15th to the 18th Congresses, he served as City Councilor of Legazpi City. He was Deputy Minority Leader from 2016 to 2018. In his tenure in the Congress, he was entrusted with the most difficult responsibilities, having been elected in 2 of the constitutional commissions, a well-deserved acknowledgement of his remarkable work ethic and virtuous service when he was elected as a member of the Commission on Appointments and subsequently elected as a member of the House of Representatives Electoral Tribunal. Currently, he is the chairman of the Constitutional Amendments Committee of the House of Representatives, who was mandated to lead the long-sought amendment of the 34-year-old Constitution insofar as the restrictive economic provisions to help the country recover from the challenges brought by the pandemic through the resolution of both houses. It is noteworthy that this gentleman from the Bicol region delivered when the Committee on Constitutional Amendments, under his good leadership, has successfully ushered the passage of RBH2 in the 3rd and final reading in the House of Representatives with 251 votes, a historic feat for the 18th Congress, and a glimmer of hope for the Philippines. Some of his notable legislations are the recently enacted Philippine National ID System Act, the Free Irrigation Services Act, the Anti-Hazing Act, the Universal Access to Quality Tertiary Education, and the proposed optional retirement of government workers from 60 to 56 years of age, and the Universal Social Pension for senior citizen. A full-blooded Legaspeño, Congressman Alfredo Pidong Garbin Jr. Alright. So ngunyan po, aramon tana ang pangenot na agenda kan tulong aspirante para alkalde kan syudad ni Legazpi. Sa pagi kan napagasimbag sa hapot na ini, para sa Indo, asin para sa kaaraman kan publiko. Ano ang pinaka-enot na mandato o trabaho kan sarong local chief executive? Pagirumdum ginare po, tatawan mi kamo nina tig 3 minutos para magsimbag. Isunod na Congressman Pido Garbin. Hello. Thank you, Susan and Jam, and thank you, Radyo Veritas, NAMPREL, TVCRB, and of course, Social Action Center for holding this forum in order for us to convey our platforms of government sa pamamayo kang syudad kan Legazpi. Aram tabi nindo sa primerong kahapotan na kung saan ano ang mandato kan sarong chief executibo, di na kita marayo sa Local Government Code section 455, which is contains the roles and responsibility of a mayor of a city government. Yaon to man nakapalaman, 4 ito. Inot itong he has the control and supervision over all programs, projects of the city government. And along with it, yaon duman sa pag-asigurar na dapat sa mga policy guidelines aling sunod sa batas. Pangduwa, pag-implementar kang mga city development plans and programs tanganing. May plano ang syudad. Pangtulo, yaon man sa pagkoordinar sa sanggunian panlunsod nganing naipapasar sa mga lehes as in ordinances na kapag ipakinabang sa mga konstituentes kan sa tuyang syudad. Ito sa primerong mandato as in responsibilidad kang chief executibo. Pandua, duman sa nakapalaban sa section 455 kan sa tuyang local government code is to implement all those in ordinances within the territorial jurisdiction of a chief executive. As in pangapat, the basic delivery of basic services must be ensured. Kaya nga ni, in connection with Section 45 of the Local Government Code, yaon man ang Section 16 and Section 17 sa Local Government Code na nagsasabi na dapat the promotion of the general welfare of the people and at the same time, the effective and efficient delivery of basic services must be ensured. So along with that, tabi,
duman sa mga probisyones na nakapalaman sa local government code, ako bilang nagdadalagan sa pagka-alkalde kan sa tuyan na namumuutan na syudad, may plano na i-address itong mga problema as in mga basic services na haloy nang napabayaan. Problema sa kawaaran kitrabaho, problema sa basic services araw kan tubig, as in pati ina sa pagsusupply sa kuryente, problema sa bureaucratic red tape or korupsyon sa pag-issue ka mga permits, as in man, pati na sa socialized housing, and all others that I can mention later, tanganing maliwanagan ang sa tuyang mga kababayan. So, if you will ask me, I will be confining myself duman sa mandato na nakapalaman sa local government code. Okay, buwaltada na po kita. Mga katiwala, uya po ang Community Development Agenda o People's Agenda. UYA, ang Community Development Agenda, na resulta sa ginibong Circle of Discernment, kan Social Action Center, PPCRV, NAMFREN, mga isyu kan komunidad na nangangaipo, nin kasimbagan, hali sa satuyang mga otoridad, isyu sa salud, kaipuhan ang maigot na implementasyon as in monitoring, kan health protocols sa barangay level. Dapat igwanin extra budget, as in medicine allocations. Suporta sa mga health workers, lalo ang hazard benefits. Sa issue kan edukasyon, may programa as in oportunidad pareho sa academic and skilled base and out-of-school youth. Support sa mga private school teachers. Land conversion and housing. Magbakal nindaga para sa mga daing daga. Sa issue kan employment and livelihood. May job opportunities, lalo na sa mga PWD, LGBTQ+, as in nagtitios. Regularization. Environment o kapalibutan. May konkretong programa, unong sa Disaster Risk Reduction Management or DRRM. War on drugs o gyera kontra droga. May constitutional protocols as in aftercare programs. Mga isyu kan komunidad. Ano ang sa indong kasimbagan sa paagi nin mga programa as in legislasyon na tunay nindang mapapakinabangan. Ito na po, Congressman Pido Garbin, sir. Thank you, Jam and Susan. To the first issue on the community agenda, itong pinagtataramtang issue sa salud, you know, as Chief Executive, our primary duty is to promote the healthcare system kan sa tuyang mga constituentes. And therefore, when you speak of the healthcare system, you don't just speak of one hospital, but you also talk about itong barangay health level na kung saan haloy na napabayaan ini. In the south and in the north, we rarely see a barangay health clinics that will provide medical services sa tuyang mga katugangan. Dipisil na sa inda ang pamasahe, how much more we can expect to them na magpasiring pa sinda sa sentro para makapag-avail of the health facilities. And therefore, we plan to put up barangay health level services, primary healthcare units, so that those who are from the far-flung barangays can avail of the medical services provided by the city government. Of course, doctors to the barangays, 24 hours. We can cluster the barangay na dapat may doktor, tanganing sa mga nagtitrios na hararayong, nag-register sa harayong barangay, then ikaipuhan magduman sa syudad. We need more funds. We need to put more funds into it. You know, I'm a member of Congress who supported universal healthcare program na ngunya nagtatamasa na ang kadaklan kang sa tuyang mga kababayan. Before, we see that the whole nagagadan, not because their ailments are not curable, but because they don't have access to public health. But we were able to do it because we have this universal healthcare program. And padagos kami nagkakaagkipondo dyan. In fact, ang ako Bicol Party List, spend our own money, to come up with a mobile clinic that will service those indigent constituent of barangay so daing access X-ray,
sa ultrasound, sa ECG, and all laboratory, pinagigibo mi na tabi iningon yan. The BRTTH, we put up the halfway house para sa tuyang mga healthcare workers, and we put more funds duman sa mga bulong tanganing makapag-avail sa tuyang mga kababayan. Sa edukasyon, tabi, I co-authored the Universal Access to Quality Tertiary Education na sa gabos sa pampublikong universidad as in koleyo, libre na ang pag-eskwela. We will put more investment on infrastructure, and not only that, we will come up with a partnership sa mga telcos. Together, we can come up with the digital connections so that online learning will be available sa satuyang mga kaestudyantehan. Of course, the socialized housing, our policy direction is to come up with an on-site development. Kung pwede bakalon kan sa tuyang gobyerno, tanganing day na i-relocate ang sa tuyang mga informal settlers. Thank you. Hey, buweltada na po kita mga katiwala. Ang pinag-aabangan niya to na Q&A o question and answer portion. Sa liwat, may tiga sararong minuto ang sa tuyang mga bisita ngunya na para simbagon po ang mga kahaputan. Enot na hapot, basic services, duwa po ining piga padara sa muya, power supply and water service. Enot, sa power supply, saro sa problema na pigsasabi kan APEC, kaya daininda totalmenteng maisulong ang pinanuga na rehabilitation para mapatanos ang serbisyo, iyo anda ipagbayad kan mga consumers sa saindang bulanan na bills, asin arrears kasabay na ang BAPA, asin ang illegal connection. Dai masingil o dai maipautob ang mass disconnection dahil pigpapadrinuhan kan pirang politiko o LGU. Anhapot, ano po ang reaksyon nindo digdi? Asin kun kamo ang maging local chief executive, paano nindo matatabangan ang APEC para mapakusog ang collection efficiency asin mapakarhay ang serbisyo kan kuryente? Ulitin ko po, saro sa problema na pigsasabi kan APEC, kaya daininda totalmenteng maisulong ang pinanuga na rehabilitation para mapatanos ang serbisyo, iyon da ipagbayad kan mga consumers sa saindang bulanan na bills, asin arrears kasabay na ang BAPA, asin illegal connection. Dai masingil o dai maipautob ang mass disconnection dahil pigpapadrinuhan kan pirang politiko o LGU. Ano po ang reaksyon nindo digdi? Asin kun kamo ang maging local chief executive, paano nindo matatabangan ang APEC para mapakusog ang collection efficiency asin mapakarhay ang serbisyo kan kuryente? Inutunta na po, base sa napagkasurunduan, Congressman Pido Garbin. Thank you, Susan. I think it should be the other way around. It should not be for the protection of the APEC, but for the protection of the consumers. Haloy na panahon, pigbabayular ang derechos kang mga konsumidores kang APEC. Kita nag-file ka resolusyon sa Kongreso para paimbestigaran ang puro palsok asin halangkawon na pagsisingil sa kuryente. Siguro dapat tutukan taan sa indang mga boylasyon na haloy na panahon, day pinaglalantad, tanganing maisihan ta kung natahalangkaw ang pagsisingil sa kuryente. Natahalangkaw ang pagsisingil, they are not implementing the competitive selection process. Ano gusto sabihin? They pinagbibidding ang kuryente sa APEC. Na samantalang kung pinagbibidding, we can get the lowest supply of electricity from the power generators, tanganing sa tuyang mga konsumidores magbayad kay babang kuryente. But right now, they continue to violate their contract. They are implementing a rate without an approved contract. Base yan sa Energy Regulatory Commission, and that's why we will continue to fight for the interests of the consumers. Thank you so much. So, saro pa po na sa basic services and water supply. Ang pinaka-issue sa Legazpi City, lalo digdi sa poblasyon, iyon maluyang kalidad kan tubig. Dai mainuman asin dai haros mapakinabangan sa araw-aldaw. Para po sa Indo, napapanahon na ba para rebisaron ang water contract sa PhilHydro? Tugutan ang paglaog kan ibang bulk water supplier asin LGU mag-operate nin sa diring water supply. Ulitin ko po, ang pinaka-issue sa Legazpi City, lalo digdi sa poblasyon, iyon maluyang kalidad kang tubig. Dai mainuman, asin dai haros mapakinabangan sa araw-aldaw.
Para po sa Indo, napapanahon na ba para rebisaron ang water contract sa PhilHydro? Tugutan ang paglaog kan ibang bulk water supplier, asin an LGU mag-operate nin sa diring water supply. Tig sararong minuto, inuton tagirara. Thank you, Susan. When you're chief executive, mayor ka kang syudad, you cannot just wash your hand and say na wala kaming poder na mag-ayos ka mga basic services and utilities sa satuyang syudad. Because under the mandate in the local government code, you are mandated to ensure the basic delivery of social services. Ang problema ta sa tubig duwang klase. Digdi sa satuyang syudad, sa urban areas, we have an urban water problem na kung saan maati ang tubig. But the worst problem is duman sa kabubuldan, sa south, warang tubig. Naglalakbay ang satuyang mga kababayan duman sa mga kilometrahe, mag-aroklas lang sa sagurong asin. But we try to put a solution by putting water system na kung saan 10 ng water system ang nakaagta sa south and additional 18 water system sa south. Digdi sa urban water problem is to exact accountability duman sa satuyang bulk water supplier and to professionalize ang Legazpi City Water District dahil ang namamayo dyan, bako man mga professional na nagkakapot sige. sa water district. Pasensya na po. We go on to education. Pero ini po, sa pagi po ni Nasarong video presentation. Hindi po ang gusto kong ihapot sa mga kandidato, lalo na po sa pagka-alkalde. Kung halimbawa po kamumanggana, ano ang pwede nindong gibuhon para mas improve pa ang mga services sa education sector? Kasi bilang pong sarong para tukdo, nahiling ko po na iguanin mga gaps, no? Halimbawa sa kolehiyo mo niyan, libre na ang pag-aadal sa kolehiyo, lalo na po kan mga duman sa mga eskwelahan na pigpapadalagan kan government. Alagad, igwapan nin mga lugares mo niyan, lalo sa high school, as in sa elementary na, harayong marayan mga eskwelahan sa mga estudyante. Kaya ang iba, napipilit na salang mag-drop, dahil na kaya ang gasto sa oral daw, with the implementation also of the Mandanas ruling, makakaigwa po nin mas nakulao na pundo ang mga local government units. Ano pa ang magigibo kang dagdag na pundong ini para mas ma-improve pa ang sektor ng edukasyon ligdi po sa satuyang mga nasakupan na lugar. Congressman Pido Garbin, sir. Thank you, Jam. As I've said earlier, nag-co-author kita sa Universal Access to Quality and Tertiary Education sa sarong rason na dapat ang lambang pamilya at least may graduate or gabus na moya magtapos ki koleyo dapat may graduate. And that's why in all state universities and colleges, libre ng edukasyon. But when it comes to infrastructure, na kung saan kulang na kulang talaga ang pondo, we try as much as possible, kami sa Kongreso, to put more funds. In fact, the biggest allocation of the budget is education because we believe na ang edukasyon is the greatest weapon to fight poverty. Ako, hali sa sarong pobreng pamilya, akikimaestra as in driver, but because of the opportunity to finish education, nagkaigwasinda kisarong abogado asingunyan servidor sa banwaan. So I can assure you that we will put more funds, and I said earlier, the digital connectivity in partnership with the telcos in order to make available online learning sa satuyang mga kaakian. All right, thank you. On to the next for the disaster and preparedness. Durante kan pandemya kan COVID-19, kadakol ang naapektuhan asin naglaom sa tabang kang gobyerno, siring kan ayuda sa barangay o relief goods, cash assistance sa manlalain na mga sektor. Ang siring na lakdang gabusan na short term o parametras na tabang na sabot naman hulita day na paghandaan ang pag-abot kan pandemya. Question: paano tangunyan paghahandaan ang siring na problema? Anong konkretong programa ang sa hilingta o hiling nindo dapat isulong para ang komunidad handa sa siring na sitwasyon asin day na maglaom sa ayuda kan gobyerno? Sunod na Congressman Pido Garbin. Thank you, Susan. You know, the ayuda speaks of
assistance because of economic problem. And therefore, we have to address the very root cause of this. And that's why the flagship plan kan sa tuyang programa is to create or job creation. Ini ang pinaka-mayor na problema sa tuyang susunod. Kawaran ki trabaho. And how we do panutan gigibuhon? Of course, to invite more businesses to come in because pag sinabit ang negosyo, may daradaran trabaho. But how can they come in if there are taxes that are so high? So we need to put more incentives and revisit the tax code. Pandua, infrastruktura na mina-develop sa barangay, as in minatao ki oportunidad, as in minakrear ki trabaho. Aro kang ginibot ang mga infrastructure projects na nagresulta kidakul na oportunidad. The roads that leads to Stanza, all the way to Tabon-Tabon na nagkaigwa ki mga residential areas and commercial activities. These are the kinds of infrastructure projects that Okay, buweltada na po kita mga katiwala. May tulo pang natatadang kahaputan. Enot sa tulo, food security and unemployment. Tanganing masyerto ang seguridad sa bastanting supply nin pagkakan, dapat pakusugon ang agrikultura at fishery sector. Ang simbag sa kawaran oportunidad din trabaho, iyo ang industrialization o economic development. Kasabay na digdi, ang land conversion, road openings, asin iba pang istruktura na ang primeramente nadadalaganan mga umahan. Nakatao kita nin trabaho alagad nawaran pangenot na kabuhayan ang mga paraoma asin maapektuhan man ang food security. Bilang local chief executive, paano ta masisimbagan ang isyong ini asin gibuhong balanse ang pagsulong kan mga programa na gabos makikinabang asin dainin maaapektuhan. So, ulitin ko po. Tanganing masyerto ang seguridad sa bastanting supply nin pagkakan, dapat pakusugon ang agrikultura asin fishery sector. Ang simbag sa kawaran oportunidad nin trabaho iyo ang industrialization o economic development. Kasabay na digdi ang land conversion, road openings, asin iba pang istruktura na ang primeramenteng nadadalaganan iyo ang mga umahan. Nakatao kita nin trabaho alagad nawara ang pangenot na kabuhayan kan mga paraoma asin maapektuhan man ang food security. Bilang local chief executive, paano ta masisimbagan ang isyong ini asin gibuhong balanse ang pagsulong kan mga programa na gabos makikinabang asin dainin maaapektuhan. Inutunta, Congressman Pido Garbin. Well, thank you. When you talk about food security, you talk about support to the agriculture because food security is national security. And kung manunotaranin do kita ang principal author kang Free Irrigation Act na nagtatao kilibreng irigasyon sa gabos na mga paraoma because this is one of the major components sa pag-uuma. Pag warang irigasyon, wara ka nga anihon na paroy. But having said that, we need to subsidize more our agricultural sectors because 70% of our population depends on the agriculture. If we don't support them, it is as if we don't support the 70% of our population na nakadepende sa agrikultura. So we need to modernize our agricultural sector and fisheries. And that's why we have this Rice Tarification Act that provides funds for the modernization of our rice farmers. In fact, padagos na nagtatao ki ekipahe, abono, binhi, pati na cash subsidies sa satuyang mga paraoma tanganing magaan-ganan ang sa indang pagkabuhay. Salamat. Our next question is all about good governance. Anong tulong importanteng bagay ang gusto nindong ibusol na magiging panalmingan kan sa indong maray na panggogobyerno? Punanta sa enot sa pangangampanya ngunya na eleksyon. Pandua, palakaw sa LGU, kasabay na ang mga tao asin pagtaong serbisyo asin pangtulo, implementasyon kan mga pangenot na proyekto. Ulitin ko po, anong tulong importanteng bagay ang gusto nindong ibusol na magiging panalmingan kan sa indong maray na panggogobyerno? Punanta, Congressman Pido Garbin, sir. Thank you, Jam. I think this 2022 election here in Legazpi should be based on issues. Valid issues such as basic services
that has long been denied or neglected na pabayaan na day natawan ki solusyon. And therefore, when you talk about basic services, mandato kasarong Chief Executive to promote the efficient and effective delivery of basic services and the promotion of the general welfare. How can we promote general welfare if we cannot address the basic commodities such as problema sa tubig, sa puro palsok, asin halangkaw na pagbabayad sa kuryente, kawaaran ki trabaho, a bureaucratic red tape, kadakol pang iba, like the programs on health, on socialized housing. This is I want to address. And we already introduce solutions, lalong-lalo duman sa mga primerong pangangaipo araw kan tubig na pinagsusolusyonan na sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Trabaho, even temporary work program sa paagi kang tupad in partnership with DOLE. These are the things that we want to impart sa tuyang mga kababayan. Thank you so much. So we go to the last question. Okay. Last question na po ini. Pero taod igwa pa kaming pahabol. Health services. Apwera sa sa moderno kan Legazpi City Hospital, pagpapahiwas kan serbisyo kan City Health Office, ano pa sa indong naihiling na serbisyong pangsalud na dapat maitao sa publiko, lalo na sa hararayong barangay, na nadipisilan maka-access sa mga pangenot na health services, hulita sa financial as in transportation pa sana, nadidipisilan na. Yan. So apwera po, apwera sa sa moderno kan Legazpi City Hospital, pagpapahiwas kan serbisyo kan City Health Office, ano pa ang sa indong nahihiling na serbisyong pangsalud na dapat maitao sa publiko, lalo na sa hararayong barangay, na nadidipisilan maka-access sa mga pangenot na health services, hulita sa financial and transportation pa sana, nadidipisilan na. Health services. Tigsararong minuto liwat, inutunta na, nakatutok na sa kuya, Congressman Pido Garbin. Thank you, Pagunaw si Doc Atutubo. Anyway, as I've said earlier, in the promotion of our healthcare system, mandato na kung saan ibaba ta ang serbisyo bako sana sa urban areas. But I plan to put more doctors in the barangay and clinics in the barangay level. Data patipisilan sa tuyang mga kabarangay na maduman pa sa sentro, wala na nganing pamasahe, papadipisilan ta pa as in data tatawan ki access to public health. Right now, what we're doing is to use our mobile clinics to serve our mga kabarangay sa paagi kang pagtao ki libreng laboratory, x-ray, ECG as in ultrasound. And we will do more by putting more health facilities sa far-flung barangays, tanganing maging accessible ang public health sa satuyang mga kabarangay. Okay, so last part po ini, ang sa indang pagtaonanin na mensahe sa publiko, lalong-lalo na sa mga butante, sararong minuto po giraray. Pero may ipi-play kami kasi ang kasimbagan po nindo, ang ang message po nindo, simbag po akan hapot haliman giraray sa komunidad. Nata po kamo ang dapat na iboto kan sa indong mga kahimanwa. Ano po ang igwa sa indo na dai ang ibang kandidato? Alright, so yan po ang kahapotan. Nata kamo ang dapat iboto. Nata po kamo ang dapat iboto kan sa indong mga kahimanwa. Okay? So, 1 minute, giraray po. Inuton na po, Congressman Pido Garbin. Base sa kuyang kwalifikasyon as in eksperyensya sa pagsiservisyo sa tuyang banwaan, 6 years as councilor, 9 years as congressman, and nagkapot ki mga komitiba as in membro sa mga Constitutional Commission, naadalan ko kung ano ang tama as in marhay na paggogobyerno na madara ki mga programa sa edukasyon, salud, infrastruktura, pagtao ki kabuhayan sa agrikultura, pangalaga sa kapalibutan, as in pagpromotor sa turismo. Ini pinagigibo ko apisar ka mga ayuda na pinagtataota sa lambag sektor kan sa syudad. We envision an inclusive society that all sectors of our society can maintain their well-being. And I offer myself as an alternative candidate
sa tuyang mga kababayan Ligaspenyo, tanganing magkaigo kita, kitutuong pagbabago sa syudad kan Legazpi. Okay, sige. So, thank you, Kong Pido. Sa ngunyan, kamo na po ang bahala. Magpili, sisay, ang kandidato ta. So sa mga naging bisita po ngunya na pagkaga, thank you so much po, Congressman Pido Garbin, former Mayor G. Rosal, and Doc Jess Atutubo. Salamat po sa inyong gabos and good luck po sa Indo.